بولتنا کردی جورنت نیوز یوار باش تماشاوان هجه و دست بکده وک هر جار سرنوچه لتل ابيض هيزن كردي ايريشا كي داعش تيك برين ولغندواري حسكه كشتنا نودو يك شتاين داعش لقامش لو گرتنا خورتان بولش گریانا چار بردوامه و سرکرده کی یکتی دی بیجا آرمانجا پیدا نه پاراستنا روج آوایا و او بر پرسد لهمبر والابونا حریمین کردی دمستورا پلانا که جسه قناغان بو کریزا سوری آمده کریه و 1500 کوچبر گیشتن آلمانیا بهتری وان سورینه. دوهل گندواره تل ابیاد شرکی گران دنابرا هیزن کردی و گروپک رخصن داعش کو دخواستن درباسی باجر ببن درکت هوله. لگوری جدرین لشگری لباجره تل ابیاده کوان برسوک گروپک جچار چکدارن دخواستن درباسی باجر ببن دانه و ارمان جوان کو ایریشی باجر بکن. همان جداران دا دیار کرن کو شر و در دورا گند قرفل قومیه و در دورا 4 دمجمیران دوماندیه و تیدا 3 چکدارن داعش هاتنه کشتن و یه دنجی رویه. اوه دمکه بویا کوچتین داعش پشتی تکدانوان یا لشگری لهمبر یپگه هول ددن که ریا خوکوژه و ایریشن و دورن رزگار کری ویران بکن. لباشوری حسکه بالافرین هف پیمان ناو نتوی نودو یک چتین داعش کشتنه که دناوان کشتیان دا خزم و هفزر امیره که ریخستنه یه بناو احمد شیشان جیهنه. چافکانی دیار کریه که در انجام بمباران بالافرین هف پیمانه لسر ناوندین داعش لباجار شداده یه باشوری حسکه دا نودو یک چتین داعش هاتنه کشتن. لگوری آگاهیان دناو کشتین داعش دا هفسر و خزمن امیر بناو احمد شیشانی جیهنه. ارتش امریکا یکو سکرتریا هیزن هف پیمانی ناو نتوی لدیجی داعش دکه دیار کریه که وان 12 ایریشن آسیمانی لدیجی داعش لسوری و لعراق د 24 دمجمیر داویدا پیک آنینه. ارتش امریکا و د داخویانی که دا دیار کریه که فروکه ناو نتوی به سروکتی امریکا ناوند و چپرین داعش لسوری و لعراق توباران کرنه. هر وحاد داخویانی دهاتیه که ناوند داعش لدردور الهول لگندوار حسک پیک آنینه و 11 ایریشی لناوند داعش لعراق دانه و تیدا گلک زیان گیهندنه ریخستنا داعشه. کامپانیا جوانان بولشگریا نچار هین بردوامه دوه لقامش لو هیزن اسایچه یم بسر ریوبریا خسری و ایریشی مالین ولاتیان کرنه داکو خورتن راستی لشگریا نچار بکن. جدرکی جقامش لو دا دیار کرن که دو هیزن اسایچه ایریشی مالین ولاتیان لنافچه قدرو بک کرنه داکو خورتن راستی لشگریا خواه بکن. هجای ببرخستنه که روزانه خورت لسر دست اسایشان و تینه گرتن و راستی لشگریا نچار دبن. اندام نویزگاه سیاسی یا پارتیا یکتیا کرد لسوری اسماعیل حمیدا دیار کرن که بریارا لشگریان چارج آلیه پیده و نجبو پاراستان روجاوی کردستانه لیبل او صدام سرکه که ولاتی کوشبر ببن. همی آنی زمان که لشگریان چارج آلیه پیده و ریوبریا خسری و لسر خورتان دوی روشه دا که روجاوی کردستان تیدا در باست به نجبو پاراستان دورین کردیه و که خودین بریاره دبینن لی آرمان جوان که دورین کردی والا بکن و وان کوشبران بکن. همه دا دیار کرن که اگر آرمانجا ریوبریا خسری و هیزن دبن رفین ویدا پاراستان روج آوا بن و بهشتبانه که پیشمرگین روج آوا در باز ببن و مل به مل به یه پگیرا شر ترور و پاراستان دورین کردی بکرانه. جیگر سروک زانینگاه فرات یا باجار حسک فرید سعدون را گهاندیه که دسته بروانی و پاراستنه یا ریوبریا خسری داخوازوان یا سربست بردان خوندکاران که دار زوره تولی ارک خاپاراستنه بونه ارینی کر و دی او خوندکارین که هاتنه گرتن وارن سربست بردان. هر وسا دکتر سعدون تکس کرد که پشتی جیوینا دسته هیزن خاپاراستنه لقا مشلو بداوی بو بریارک درخست که اوی همی خوندکارین که بصدام ارک خاپاراستنه هاتنه گرتن سربست بردن.
هێژای ببرخستنەیە کو ئەسایشن ڕۆژاوا دەدە ڕۆژین بۆریدا کامپانیا گرتنا جوانان بۆ ئەرکێ خاپاراستنێ لە هەرێمن ڕۆژاوای کوردستانێدا دەست پێ کربوو و تێدا دەردۆری 150 جوان گرتی بوو و هەژمارێک مەزن خوێندەکارن زانینگەهێ بوون. ل باجار ترسوز ل ترکیه نیزی 4000 شینین کوبانی به جه بونه ل آستنگی وان پیشی وان و جیان وان ته روزانه دردکوه جنا وان بهابونا نرخ کرین خانیان و خارنا پراین کارکران نوچگیهان ما ولات بکر سردان باجار ترسوز کر و روشا کوشبرین کوبانی شوپاند. ایشا پنابرین سوری بگشتی و ین کوبانه به تایبت بداوی نبویه و جاره لباجار ترسوسی گریدای پارزگاه هم مرسینه کنیزی که 4000 ولاتین کوبانه لویده بجی بونه لی او راستی زفت کرنا نرخ کریا مالان تین و به تایبت پشتی که هجمارا وان زیده بو که نرخ مالان دجاری زیده بو او جی نل گوری آستا روشا وان آبوریه. حال دستپیک اموات نوا داره بری ملت کوانیش کوانگی هجر ببه خانه میلر نیوکی 2 میلر ابر پر 2 میلر نیوان بون اینا آنی ملت پر ها نوتی هم کتنا مجبور بون کتنا بن استحکامی وان بو 4 و نیف حیا 5 آنی پر المبا کرن ایجاره واره مجبوریه که مجبورم بگرنه تاوی کوالاتی مالان کریه دکن لی خودی آواهیان گلک جاران سردان مالباتی قدخه دکن ویجی باندورا خوال سرتی کلین جواکی هنه لعالی دن بهای فاتورا آوه و کهربه پرسگره که کدینه و به تایبت گاوا اف فاتور هفوش به دنا ورا ولاتین سوریه و ترکیه دا. والله مرتله کهربه و آوه ام دکافنا مولا که ساعت خواه کهربه یکه عداد خواه ای آوه یکه ام دکافنا قوت جور وان دکافنا ایجور براد خواه هنه قصالا خواه هنه تلویزیون خواه هنه جلای خواه فران هنه تشتگی دستی خواه تشتگی ناکن دبی هم 40 میلیونی زیاده ترجی نادن ایدنه وانا بدنا کو 6 میلیون وره دست وره دبی همو که بدنا سدما کووالاتی لوی باجاری روز به روز زیاده دبن او جی هبونا کار لناوا زوی و دهندره کارگاه دا لی گلک جاران پره وانتین تالان کرن و خارنج آلی چاوشان دا دما کو کار کر تو چاره لجموی تونه یا تاکو پره خواه مسوگر بکه شغل ترکی نو که شغل دوران دست پیو به ساعت 3 صبح که راوی هری یعنی آنجا هفت بگری مال کنده حساب که ورق ساعت یومی خوشحال کار نل هیجی و اوه یعنی و ساعتی دشور و ساعتی دریج تدارن تنه یعنی و شغل ساعتان دشوره یعنی مری حیات تیر خود سوانه آبه وید کش که این نه بس برای مران ادخون یعنی هر برای سریلان نو بحران خورنه هجای گوتنه و لگوری هجمارتن نی فرمی کتان و هاج سدی سه تاج سدی 35 شینین کوبانی وگریان ولات خو و یه دنجی لناوا باجار و پناگاه هم بلاوونه لی سدما کو اوتانوها و نگریانه که بنا درفتن کار لکوبانی ولات بکر اورینت نیوز ترسوس بله تماشاوان هجام و مجاره گنگش بکن به میوان خارج کوبانی دریا تلفن دل گلمه بریز ادریس نعسان جیگر سروک دسته کاردر و یک کانتونا کوبانی بریز ادریس تو بخیر هاتی و بولتنه گلو صدام هین چنه جبلی داعش کو ولاتی ج کوبانی کوشبر ببن و تنها جی هجماره کن هندک و گری کوبانی بریز ادریس بله خویای تلفن ما لگل برز ادریس هاتیه برینج آلیه جدروا اما بولتنا خبر دوام بکنه انجمن هیزن براوانی ترکیه را گهاندیه کو تیم لهاورچونی در دوره 58 اپراسیون رزگار کرنه این کوچبرند دریه دا پیک آنینه و بهتری 10000 کوچبر جبن افکرنه رزگار کرنه هر وسا ولگوری داخویانی انجمن هیزن براویا ترکیه کوج 28 هیوا بوری و تیم لهاورچونی بهتری 58 اپراسیون رزگار کرنه این کوچبران جبن افکرنه دریا ایجارا پیک آنینه و دنا وان اپراسیونان دا بهتری 3000 کوچبر جبن افکرنه هاتنه رزگار کرن دوه در دوره 1500 کوچبر گیهانا باجار میونخ لآلمانیا پشتی که حکومت نمسا ریل پیشی وان وکر لگوری هین جدرین آلمانی که او جاره یکمینه که کوچبری بوی رنگی جم مجره در باسی اوروپا دبن حکومت نمسا جالی خواه دا دیار کرن که کسین کوچبری مجر ببن و وان وگرینن ور و یین دنجی یان ویل نمسا ببینن یان جی وی ولاتکی دن جو خاره هل بجیرن
شانده نتوانیک بوی بو کریزا سوریه پلانک جه دو قناغان آمده کریه و قناغا سرکه جوه اوا که دستلاتداری وره گوهرتن آگاهیم بهتر در راپورا بیده. ده هەیەما تەڤگەران ناونەتەوی بۆ چارەسەرکردنا کریزە سووریە و ڕاوەستاندنا شەر و تێکبرنا تەرۆرێدا شاندەیە ناونەتەوی بۆ سووریە ستێفان دیمستۆرا ئینسیاتیڤێک بۆ چارەسەرکردنا کریزە سووریە دیارکریە و پلانێک ji sê قۆناغان بۆ چارەسەرکردنا کریزە سووری پێشکەشکرد هەروسا ڕۆژنامەیە ئەلحەیە بریتانی ڕاگیهاند کو دیمستۆرا نەخشەیەک چارەسەریە بۆ کریزە سووریە ئامادەکریە و پلاناوی ji sê قۆناغان پێکتێ لە گۆری ڕۆژنامەیە ئەلحەیە و قۆناغا یەکەم ژنسیاتیڤا دیمستۆرا ئەوە کو ڕێکەفتنێک دناڤەرە هەردووەلیەن سووریدا چێ ببە کو شەر دناڤەرە هێزên dijberiyê û yên rejîmê de were rawestandin û dest bi diyalogê bikin da ku krîza Sûriyê bi dawî bibe. Qonaxa duyemîn jinsiyatîva dîmistora ew e ku tê de desteyek xwedî de silat were avakirin û hemî encûmenên leşkeriyên dijberiyê tevî bibin û rewşa ewlehiyê jî xurt bikin da ku karî bin desthilatdariyê veguhêzin. Herwisa qonaxa sêyemîn li gorî plana dîmistora ku rejîma Esed desthilatdariyê û hemîsaziyên Sûrî radestî encûmena xwedî desthilat ya dijberiyê bike û piştre hilbijartinên perlemanî dibin çavdêriya netewîniyekbûyî de çê bibin. Di heman demê de dîmistora berê xwe dide Sûriyê da ku bi berpirsyarên rejîmê re rûne û plana xwe pêşkêş bike û piştre dê kongreyeke niştîmanî Sûrî ji hikûmet û dijberiyê û civaka sivîl re çê bibe. Plana dîmistora daxwaz dike ku dazgehên fermî yên hikûmeta Sûriyê bimînin û yên ku têkçûne jî werin çareserkirin û ji wan jî artêşa Sûriye. Lê plana wî behsa derzandina endamên Partiya Baasya Sûriyê nekiriye. انجمن دادگاهی راوایی یا کل باکوری حلب هاتیه بکارانی را گیهاندیه که دروژن بیدا دی اولیرای ترکی لنافچین که هاتن رزگار کرن بکاربینن. هر وصا بر پرسیاره کی دادگاه را گیهاندیه که دی دادگاه روایی ین حلب و ادلب ین گریدای دجبریه دروژن بیدا لیرای ترکی لدویل لیرای سوری بکاربینن. و تکاس کرد که دی لیرای ترکی لنافچین دجبریه وره بکارانی تا که رژیم اسد به تندی بکوه. و جه نوورا دی او پرای نو جبو سوریه چه بکن. بله تماشاوان هیچ جارا کردن اما هول بکن که بچن کانتونا کوبانی والگلمه برز ادریس نحسان جیگر سروک دسته دروا کار دروا کانتونه. برز ادریس به هیوی موجاره تلفون باش به دنگ مدبیسی؟ دم باش بو و جبو تماشاوان هیچ. بله تو بخیر هاتی و بولتنه دستری دام تخاش تناس بکره گلو جبلی داعش این صدام دیجی هنه کو ولاتین کوبانی ناخازن وگرن کوبانی ریوبریا خسری جبو وان چه پروژه آماده کریه دا کو ولاتی وگرن بگمان دستری دانها ام اپارتمان 1300 اپارتمان آماده کنش بو کسی که مال وان ویران بویی اف یکمین گاوش بو که ام نووا آواکرنا کوبانی دا که ام کاربن گلی خبجی بکن کسی که به هفتانه در روزان داوتگرن کوبانی روزا دشنبه و روزا پنجشنبه جاره که دنجی ما دست با آماده کارین دبستان کردن او دبستانی که جبو زاروکین ودگرن حمیز بکن و خواندنا سروردهی خبر دوام بکن لالی دنجی ام پروژه این آبوریجی آماده کن ام بازن در خطین کار و خبات کوبانی بهتر بکن پیدوین جیان همو به هولدان ما او کو پیدوین جیان کوبانی پیدا ببن و بهای کی گیم لگور در فتح ما و لگور روشن تیدا جیان دکن و لگور هاویر دورا کوبانی بله متخواست لسر مجار آبورین کی برفره بکی شروعیان برز ادریس جه بلی که هیرو دبستان وبونه و هنک جی پیداوی پیدا دبن کار لکوبانی تنه ولاتی که وگرن کوبانی که چه کاری بکن؟ بگمان ها کوبانی هر گاف گشت ده یعنی جیان لکوبانی ویران بو سدی هفتش بازار روخیا بو گلی مکوشور بو همی آلی چاندنی آلی آبوری بازرگانی و به هر شیوه جیانه هاتو برا وستاندن له پشتی رزگار کردن کانتونا کوبانه و گریا و گراندن همولاتیام صدان و گلک جاران به هزار جی براسی ایرو کوبانی گشت بویا امکانه بین قلبالغ کوبانی گلک چی بویا جوجی
بازرگانی هاتی چکرنه که خلک ما دکان خواه کرنه خلک ما دست بکار و خبات بازرگانی نفر کانتون کوبانی و دورین جزیره یان لالی گلک جارن او پیدوین جانی کج آلی باکورتن کریم فروتانا خپید کن یعنی لالی دنجی کانتون کوبانی و کریو بریجی جاره کدن اوفیسا کارو و کارانینا جوانان و کارانینا کسین پسپور بکریه و کسی نابی خود نویسینش بوان کار پیدا کردن یعنی لگور در فتن دست مدا براستی هولدان هنه که همو خلقی مبکار و به ایش ببه بله برز ادریس لهمبر ویکت هولدان واجی هنه که انتیکلین خواب به حکومت ترکیه را گشت بکن داکو او دریجی ببه جهه کی بازرگانیه چونه و هاتنج تیدا سر راست ببه بگمان دسته که دا پشتی رزگار کرنا کوبانی او مجاره یکمین بول جمعش بو بکرنا کوریدوره که نوبری کوبانی و نوبری باکور دادن او درین مرشد پیناره ببه کوریدوره که فرمیج بو بازرگانی و جبو مروواهی و جبو هر شیوه بو خلقی مکانبن براسی فایده جی ببینن جوی داری مخابن حتی بده میجید آلی دندا او برسبین پوزیتیف حتی نهات نداینه هولدان ما بردوام با آلی ناب نتوی را ریختن مانده برو برا همو آلی کو تکیدار بن به کوبانی را آلی مشکلیا کوبانی را هم بوان را تکیدارن و هم دیویدارن و هم کانبن پیشرو جدا گاوی گریب به بله هنکی دنگ نزلال برز ادریس از پرسا خوی داویج جنابه و بکم گلوهیرو سرکرده پارتی یکتی اسماعیل حمه بحثا و یکت که پای دوری و بری خواستری صدمای سرکه که رجاوا والا ببه جهر سه کانتونان واجی برسه و اول سر ویکی چیه و چما دخوازن رجاوا والا ببه یعنی بگمان ام نخوازن روج آوا والا ببه و ام دخوازن گل ما براتی سرفرازی و کبیب هفبشی جیان خبر دوام بکن و ام هیویدارن که براتی گابن ام جبوه کار و خبات ازکن همو کسین ما کسین براتی ای آلی کار و کسین اپوزیسیون و همو کس براستی لی بنرن نه تنه امام بگمانان و هم بخوازن براستی برنگ کیدن و گابانا بسن نشاندان تشتل کوبانه پیکاتی تشتل روجاوا پیکاتی همو جهان ایرو به گرانبهایی لی دنرخینه همو جهان ایرو تیدا دبینه سمبول سرکفتنا مروواهیه جبو ویجی ام دبیجن یعنی اگر کسی که بخوازن براستی کار و خبات روجاوا بکن چه کس دبه بلا ببه بگمان هنگر که بخوازن کارمون تیدا کار خواه بکن تا آستنگیج بو کسی تنه کسی نکارن کار بکن او هر دم چهار صدم آن دبینن جبو که کانبن توانباری که لسر ریوبری دینن نه از بین پیاده از نابجم آلیت جو آلین ریوبری از بین ریوبری بتشتی ایرو به ارینی جبو همو گل کرد گلین روز آواز فازن کو بشتاری کار و خبات و ریوبری خواه ببنه جیگر سروک دسته کار در و برز ادریس نحسان گلک سپاس کو تج کانتونا کوبانیل گل مبوی درباره روش میدانی لهندوری سوری لباکوری گندواره درعی چکدارین ارتش آزاد بر سوا ایریشک هیزن رژیم و میلیشه ویدان دماکو همان هویزان دخواستن درباسی هین گندان ببن هر وسا شرکی گران دناوبرا هر دو آلیان دا قومی و لگوری هین جیدرین خجهی که دا انجام اوی شریدا به دهان ج کشتی و بریندار ج آلیان رژیم وکتن لو ما فروکین شرین رژیم به هجمارک ایریشین آسیمانی گندن قطعه زمیرین قیرا و دیر العدس لگندواره درعی توباران کرن تاکو باره لشگرین خواه لوان آنیان سبکتر بکن. لآلیه کی لآلیین گندواره شامه و لباجدار زبدانی تورین جواکی را گیهاندنه که جوه سبه و شش فروکین شر این رژیم به هجمارک ایریشین آسیمانی تاخین باجر آرمانش کرن. لگوری همان تورایان که وان فروکیان تنه به دمجمیرن و سبه و نیزی 100 برمیلین تقینر ناورا باجر دا توباران کرنه و بمباستا که ریل پیش میلیشین حزب الله وکن تا که کاربن در باسی باجر ببن ده همان دمه دا فروکیان شر باجر میادیع جی به برمیلین تقینر کرنه و ده انجام ده هر دو ایریشان دا هجمارک قربانی و بریندار جی کتنه
چالکوانان ji bajarê Zebedanî li gundewarê Şamê ragihandin got dohdanên şevê pênc çekdarên Hizbullah di nav wan de serbazek hatin kuştin di encama şerrekî dijwar di navbera artêşa azad û milîşeyên Hizbullah li derdora bajar û li gorî agahiyan gotaniha Hizbullah nikare termê kuştiyên xwe ji eniyên şer bikişîne. Her di heman demê de hin alîgerên Hizbullah li Beyrûdê paytexta Libnanê doz li serkirdeyên Hizbullah kirin gozarokên wan ji eniyên şer li Sûriyê vekişînin. Li Rojhilatê gundewarê Şamê li bajarê Eyn Termayê firokeyên şer yên rejîma Esed bi dehan mûşekên germahî û bermîlên teqîner bazara bajar topbaran kirin û di encamê de 18 sivîl bûn qurbaniya wê topbaranê. Ji bilî gobdehan birîndar ketin û ziyanên mezin gihiştine avahiyên bajar. Hêjaya gotinê got ji berî heft heyvan Eyn Termayê ji aliyê hêzên rejîmê ve hatiye dorpêçkirin û derbasbûna alavên xwarinê qedexekirine. Her û sarêxistinên mirovî banga şkenandina dorpêçkirina bajar û xilaskirina birîndaran û sivîlan kirin. Li aliyekî din û piştî destkeftinên artêşa Elfeteh li derdora her du bajarokên Kefreya û Foa li gundewarê Idlibê alîgerên rejîmê hejmareke xwepêşindan li dar xistin tê de sloganên dijî şikestina artêşa rejîmê û milîşeyên wê li eniyên şer yên her du bajarokan hatin bilindkirin û ji Beşar el Esed xwestin got piştgiriyeke mezin bo gaziya nişteciyên her du bajarokan bişîne û rejîma Îranî jî tawanbar kirin bi firotina her du bajarokên Kefreya û Foa. Xwepêşindan li taxa Sed Zeyneb li Şamê û hin taxên Himsê û Laziqiyê li dar ketin. Di heman demê de li gundewarê Hema artêşa azad êrişên xwe bi ser rêbend û bargehên rejîmê û şebîheyên berevaniya niştimanî li nêzî Sehlilgab zêdetir kirin û li gorî jêderên meydanî gotaniha di encama wan êrîşan de nêzî 27 şebîheyên rejîmê hatin kuştin û destdanîn ser çek û tirimbêlên wan. Her wisa artêşa azad dixwaze ber bi kontrolkirina gundê Corîniyê stratêjî ve biçe bi taybet piştî rizgarkirina hejmareke gund û navçeyên li derdora bajarê Hemayê. Bulten berdewame li piştîna verek. Rêxistina yasa doza karê hevbeş li tevgera siyasî ya Kurdî dike. Diriya hemî ala vin ragihandinê de em bi were ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe. Gulalyanî Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûn sîn Orient News dirbêsiyê. Sîpanderkî ji bo Orient News Swêsra. Şerwan Mel İbrahim Orient News Hewlêr. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê. Muhyiddin İso Orient News Viyana. Akram Salih Orient News Haseki. Ciwan İbeş Orient News Afrin. İmar Kurd Orient News Qamşlo. Maxim El İsa Orient News Berlin. Welat Bekir Orient News ji meydana azadî li bajarê Kobanî. Bultena Kurdî di Orient News de yek û bihîstiye Newek yek û dîtiye. Li Tel Avivê hêzên Kurdî êrişekî Daişê têk birîn û li gundewarê Hesekê kuştina 91 çeteyên Daişê.
لقامشلو گرتنا خورتان بۆ لەشگەریە نەچار بەردەوامە و سەرکردەیەکی یەکەتی دەبێژە ئارمانجا پەیەدە نەپاراستنە ڕۆژئاوایە و ئەو بەرپرسن لە هەمبەر ڤالابوونا هەرێمین کوردی. دێمستۆرا پلانەکە جسێ قۆناغان بۆ کریزە سووری ئامادەکریە و 1500 کۆچبەر گەیشتن ئەلمانیا بهتری وان سوورینە. دووبارە سلااف لە هەرێما کوردستانی ژێدەرێکی ژی هێزن پێشمەرگە لە ئەنیا باشیقێدا دیارکردن کووان بەرسەڤەکە عێریشەکی داعشێ کۆ دخواستن خوا بگەێژن چیایە باشیقێدانە بەردەفکە هێزن پێشمەرگە لە باشیقا حسێن یازداندا دیارکردن کو هێزن پێشمەرگە بەرسەڤە عێریشên داعشێدانە و دە ئەنجامێدا شەرێکی گران دناوبەرا وان و داعشدە دەرکەت وی بەردەفکی دۆمان کۆ دە ئەنجاما وی شەریدا بدەهان ji çekdarên Daişê hatine kuştin û da zanîn ku pêşmergeyek jî di wî şerî de jiyana xwe ji dest daye. Li parêzgeha Mûsilê rêxistina Daişê 20 çeteyên xwe yên bi tewana xiyanetê bi darva vekirine. Her wisa hîn jêderên meydanî li Mûsilê ra gihandine ku Daeş derdora 20 leşgerên xwe li nîzî gundê Hesan Şam bi tewana xiyanetiyê bi eniya şer da bi darva vekirine. Li aliyekî din û li gorî heman jêderan ku li navçeya Beac ya li Rojavayê Mûsilê şer di navbera hêzan da her du mîrên Daişê de qewimiye û di encamê de 17 çete hatine kuştin. Li aliyekî dinê li Hewlêrê li gundê Hafiz zarokekî û di encama teqîna mayînekê de bi giranî birîndar bû. Her wisa berpirsyarekî saziya rakirina mayînan li Hewlêrê rêbaz Xalid ra gihandiye ku doh bi danê êvarê da li gundê Hafiziyê girîdaya navçeya Wertê mayînek hate teqandin û di encamê de zarokekî bi navê Ehmed Resul ku temenê wî 12 salî bû bi giranî birîndar ket û ew niha bi birin wê nexweşxaneyê da ku were derman kirin. Berpirsyarekî pêla bilindiye pêşmerge li nêzî bajarê Mûsilê derbarî wan girtiyên Kurd yên ku ji zindanê Daişê reviyaniya ragihandiye ku beşeke mezin ji wan kesan aniha li cihekî aramin. Her wisa berpirsê şaxê çardan yê pedeke li Mûsilê Esmet Recep ku niha ew li nêziktirîn xalê nêzikî Mûsilê ye diyar kir ku girtiyên Kurd yên ku ji zindanên Daişê li Mûsilê reviya bûn ew niha li cihekî aramin و او ji aliyê Kurd û Erebên Mûsilê va têne parastin û ew jî li ser xetêne da ku riya rêzgarkirinê wan bibînin. Dih li bajarê Duhokê koçberekî Kurd ku ji qatê ji ser avahiya mola Somêl hatiye xwarê û di encamê de jiyana xwe ji dest daye. Li gorî hînê çavdêran ku Hesên İbrahîm Elî ku temenê wî sûyek salî ye li mola Somêl kar dike. Ji taqê molê hate xwar û jiyana xwe ji dest daye. Hêjaya gotinê ye ku Hesên bavê 4 zarokan bû endamê pedeke Sûriyeyê jî û ji gundê Xanserê yê gundewarê Qamişlo ye. Hate zanîn ku hêzin bi ser sopayê pasedarên Îranê ve êrişekî tîmên girîlayên pêjak li navçeya Coranro yê girêdaya parêzgeha Kirmanşahê li Rojhilatê Kurdistanê kirine û di encamê de şer û pevçûn di navbera her du aliyan de derkete holê. Li gorî agahiyên hêzên sopayî pasedarên Îranê ji duh êvarî ve heya îro danê sibehê bi dijwarî derbarê her du gundên Zêran û Bewlê yên bi ser navçeya Ciwanro yê Rojhilatê Kurdistanê tobaran kirine. û piştra jî êrişên ser koma girîlayên Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê pêjak li wê navçeyê kirine. Di encama şer û pevçûnên navbera her du aliyan da du pasedarên Îranê hatin kuştin û girîlayekî pêjak jî şehîd ket. Hate ragihandin ku ji ber topbarana hêzên Îranê agir bi daristana her du gundên Zîran û Bewlê ketiye û rêjeyeke zêde ya daristanan di şewantan da ji nav çû. Li dorî kuştinê û talanê di nûçeyeke xerîb da li Bakurê Kurdistanê û di bûyereke metel da li bajarê Qehremanê mêrekî Tirk dev du zarokên xwe zewac ji jineke Sûrî tev du keçên xwe xastiye. Jina Sûrî dayîka du keçan e û mêrê Tirk jî bavê du zarokan e û piştî danûstandinan her du aliyan li hev kirin ku her du keçan bidin her du xortan û bi vê yekê jina Sûrî tev her du keçên xwe bi mêrekî Tirk ra her du xortên wî re jî zewciye. Dayîka her du keçan kêfxweşiya xwanî ziman û got ku ew ji her du keçên xwe dûr neketiye.
لی تشتی دن یه متل که دوی چیروکه دا که هر دو آلی زمانی هف نزانن نه جن ترکی زانه و نه میرجی زمانی عربی زانه. تشتن عجب چه دبن لباکوری کردستان دیسا لسریا دنابرا شرنخ و جزیره دا ماینه که چاندی لسره با اتومبیله که لشگری و تقیه و لگوری آگاهیان که لسریا دنابرا شرنخ و جزیره دا ماینه که با اتومبیل لشگرین ترک دا تقیه که دا انجام دا پین لشگرین ترک بریندار بون و برینا یکی جوان گرام بو و حتی زانین که او بریندار راسی نخوشخانه هزخ یا ناف دولتی کرنه که دا دمک بچوک دا او ری حتی گرتن. هیزا پاراستنا گل هپگه یا باکوری کردستان را گیهاندیه کد انجام ایریشین گریلایان لهمبر هیزن ارتشا ترکی و پولیسان دا بهتری 21 لشگر و پولیس هاتنه کشتن. هر وسان ناوند را گیهاندنا هپگه لداخویانیه که نویسکی دا دیار کریه کد انجام چالاکیین گریلایان هپگه یعن لدجی هیزن ترک لباکوری کردستانه دهی و بولی دا بهتری 21 لشگر و پولیسین ترک هاتنه کشتن و گلک جوانجی بریندار کتنه. وزارت کار دروای امریکا لسر گرتن روزنامه‌وان بریتانی جالی ترکیه و راگهاندیه که دو ترکی لگوری پیوان دموکراتی و آزادی رامانا و ماده تف بگره. هر وسا بردف که وزارت دروای امریکا مارک تونر و ده فیوینه که روزنامه‌وانی دا لسر گرتن هر سه روزنامه‌وان بریتانی یین تلویزیون وایس نیوز لترکیه دا دیار کرن که دو ترکیه لگل وان روزنامه‌وانان پیوان آزادی مدیای و دموکراتی بکاربینه و حتی زانین که او هر سه روزنامه‌وان جبو شوپاندنا بویرین باکوری کردستان چبون آمده و او جالی هیزن ترکی و هاتبون گرتن. لآلیه کی دن دستهلاتداری ترکی را گیهاندیه که هر کسی که آگاهی درباره گریلاین پکک بدن دی او بین خلات کرن. وزارت هندرین ترکیه داخویانی کریه و تیدا درخستیه که را گیهاند که هر کسی که سیخورتی در حق سرکردین پکک دا بدن دولت ترک دیوان بین خلات کرن و ریجای خلات جی دور 200,000 لیره ترک لدور 80,000 دلار امریکی. لگل ایریشن ارتشا ترکی بسر بارگهن گریلاین پکک دا حکومت اردوغان شرین مدیا یجدکه و بکارتینه و هر دم دبیجه که پکک شر ناراوستینه. لی پکک جالی خواه آویک رد کرو گوت که ما حیش جاران دوزا اگربست کریه لی اردوغان برسر ندایه. لپی شر و ایریشن لشگری ین ترکیه لدیجی بارگه و گریلاین پککه حکومتا ترکی شرکی میدیایی جی پیکتینه و هر لسر آلاوین راگهاندنا خواه پککه توانبار دکه و جوالاتین خوره دیار دکه گو پککه آگربست پیک ناینه. لو ماره برین پارتیا کارکرین کردستانی بانگین سیاست مدار ترک جبور آوستاندنا ایریشن لدیجی آرتش رد کرن و دبیجن اگر وان اویک کر او تنی آگربست یک آلی به. جالی خود ده پیوینه که دلگل روزنامه که آلمانی سرگرده کجه که جمیل بایق مکرهات و گوته نه ترکیه و نه پککه دکارن و پروبلمی بچکان چاره سر بکن. بایق گوت گو پککه حش جاران بانگا آگربسته کربو لی برسف جالی ترکیه و تنبو و گوت دوی آگربست دو آلی به و ترکیه دست جه اپراسیونین خواه لی جیوان برده. اف داخویانی ده دمک دهات گو هر دو آلی هفدو به دست بکرنا شر و تکبرنا پیواجویا آشیتی توانبار دکن. اول ترکیه دموکراتیک بینه پیش بخه. آگ هارتنه چه بکر. ده زینیت بکر حتی جیانه سیاست آبگارتن جواک آبگارتن وقت پرسکیکی کرد بریه سیاسی بریه دموکراتیک چاره سر دبه. رایدرین ترک دبیجن کرد قد نآمده بون گوچکین خودینن و دما گوتو بیجن آشیتیه خوش شر آمده دکن. لگوری جیدرین فرمی تنه ده تیرمه ده دورا شست اندامین هزین اولکاریا ترکی جالی پککه ده هاتن کشتن و لگوری همان جیدران گو ارتشا ترکیه ده بیجه گوان هجمارک جگریلاین pkk'ye kuşten praniyawan bi êrişên firokeyên Türk. Görevlendireceğim kişi de Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan her dem dibêje divê PKK dest ji çekan berde lê pêre Erdoğan soza kampanyên leşgerî li dijî wan dide.
PKK jî ji aliyê xwe de dibêje ew li kariya Tirkiye agiribesta 2013 têk birin. Bir kez daha seçim hükümeti kurma görevi verecek. Hêjayê gotinê got HDP û AKP di dema dawî de gihiştine li hevkirinekê bo avakirina hikûmeteke demkî li Tirkiye. Lewma ji aliyê xwe de jî HDP bang li her du aliyên şer dike got şer rawestin ta got pêvajoya aşîtiyê di navbera her du aliyan de berdewam bibe. Muhtemelen Sayın Davutoğlu'na. به آرمانجا وجاندنا کاری هفبش دنابرا پارتیین تفگرا سیاسی یا کردن سوریه دا ناواندا یاسا و هین مافناسین کرد جوینا که برفره لگل نونرین پارتیان دارخستن آگاهیم بهتر در راپورا مکسیم عیسی دا. لی باجار بونیل آلمانیایی و با آماده کردن و خوندن که جنابنده کردی جبول کلین و راوشکاری یاسا و بجداری اندام کمبند مافناس آلمان و کرد جوینه که فره لگل نونرین پارتیین تفکر سیاسی یا کردن سوریه لدار کرد. دی جوینه ده آخافتن لسر روشا کاری هفبش دناف پارتیان ده رولا جواکا سیویل دی پیشکتنا هرما کردستان سوریه ده کارین دیپلماسی لدر و داناسینا هرما روجاوای کردستان دیاسای ناونتوی ده و پروژه یاسا ین پیشروژه چه بو؟ سرکه امی د پیش روزه پشگرتنا جواکا سیویل بکن لهندر روجاوای کردستانی و پیشخستنا تیکلین تفگرا کردی لاوروپا او اجمره به آرمانجاک بو دوزا کردی به گلمپری پیش کوا د پلان خود هرجار ام تفگرا کردی رودن کو ام بزانن که او چه پلانی وان هی و گوری وان ام جی پلان خودیدن حموجی بو پرسا کردی روجاوای کردستانی ده حالا هری گرنگ کاری هفبش دنابرا پارتیان دا بو گو تفگر بگلم پری دوی واریده بسر نکد و سده منویجی لگور هن آلیان پارتی تیاتنگ بو. او وینا کاری هفبش نینه مخابن حیان نهاجی پرانی آلیان آلا پارتیتی ددن پیشه آ کردیتی و هنجی امته ناگهن که کردیتی آرمانجا و پارتیتی تن آلا وکه. دیجا افدی تنید وها شروعین وها دانستاندنید وها باوری من گاوک با چقاس گاوک بچوک بجی لیل سروی ریا پیروز با و از باورم افدی تنین هانا و تکفن خدمته. هن پارتیان کرد دیتن که لبتاندنا جواکا سیویل دا کو به هفپاره کسرکه دستاندنا بریارا سیاسی ده پیوستی آویب هبونا ریمان دموکراسیه هیا. ادبیجم حتی دموکراتی نکهد هندری پارتی سیاسی دا نکاره ربد پیش یا جواکا سیویل و رژه که او شرط گالک گرینکه پیوسته ام دموکراتی قبول بکن هندری خدا هندری پارتی خدا و که کسایتی ام دموکراتی قبول بکن دا ام ربدن جواکا سیویل لداویا جوینه پروژه ناوندا یاسا هاتن پیشکش کرن و پلانا پروژه نو هاتا کرن کود پیش روژه ده بیتر راجکاریا روجاوای کردستانی ببه. تاوی هولدان ناوندا یاسا جبو نیزیکرنا نرین و بیرو بوچونین پارتیین سیاسی این کردن سوریه لدروا لدیسا جی او هیوی پرکیمک و اف پارتی بگین هفدو و کارمش خورا ریخستنا که هفبش دا مزرینن. مکسیمیسا اورینت نیوز بون. بله تماشاوان اینجا جبورا واستاندن سر کاروبارن ریخستنا یاسا آنها لگلمه اندام کمیته ریوبر آناواندا یاسا جباجار برلینه بریز فوزی دیلبر. بریز فوزی تو بخیراتی وی بولتنه ام دخوازن جوان ناس بکن ناوروکا جوینا و چبون و صدام چبون که این پارتین کردی آمده نبون؟ روز باش براستی او اف جوینا یاسا بری چند روز داخل بولو باشار بونه اف جوین حسال جناب برا بنونرین پارتیین کردین سوریه و آلمانیا تیل داخلتن یعنی اف مکریه پلانا کوملای خو کو ام حسال جاری که بنونرین پارتیین کرد لآلمانیا دروای ولاترینن کو ام نرین وان و تکلین وان دروای ولات خود بکن وكا هذا قلتن جدا هذا ريبورتاج دا كو يعني چند مجال ويها بنا لتراخ تكون مجال تبي جرين او بوكو تفجر كردي يعني روشه تفجر كردي وكاري هفجتنا تفجر كردي دا او يكج مجال بو یادن رولا جواکا سیویل د پیشخستنا هرما روجاوای کردستانی دا بو
خیلی ویژی کارین دیپلماسی لدروی والد یعنی براستی ام ببینن کو اذا بون چند سال يعني شري سوريا دستي كريه الوسط العربي ريبر عربي كو دما تكليم بحكومه دربي اوروبيه راشي دكا يعني كنتم بريا اوبوزيسيون عربي تكليه وان بامبيشن ببرلين را انجي بباريس را انجي بلندن را جيربن يعني تجاره وقت ام دبينن كردا وك اوبوزيسيون يعني وك ركتريا كرد هول نادايت او خوبتني خوبجينن برلين باريس ولندن وواشنطن او داخل خوش ورا بيشن وبكريك خوش ورا بيشن بله برز فوزي از پرسا خوی دونج جناب او بکم گلک چاودیر هین بهیوینا کول رخصنک وکیاسا لگل وی بخبتن و ببینن او هیویان واجی لگل و هيا گلو چه پروژه نو لبا وهانا درباری ویکه کو مروف کار به کارکی دیپلماسی بوارا بکن يعني افكار بيجينا ما تشكر بولبوني افكار شوي كارايه ام دخازن كو كاري هفز نوفر بارتيا خوتر ببه ام دخازن كو ام حاضر مبوت امور كوملا ياسا كو بجتيا تفجر كردي جبودو ذا كردي لهندري وليد بكن بس بو ويجي كان بروجي ما لهندري وليد ام دخازن كو تايبتي دواري جواكا تسيدا قالت بروجي دستي بكن ولهريني دستي بكن وبجبينن اوجي مجاري ويجي قالت براستي دستي لك ما في جنان ما في زاروكان يعني قالك مجال هانيك وام امتي كار بكن ببارتين كوتيرا ام تقاربا روش جبو قالي ما كرد لروجافاي كردستاني باشتر بكي يعني ام دبينن ما يعني حروج خوتي ما زاروا ما دست جوالات بردتن ودتي كانوا يبركوا جروش هوان نباش بدستان تنن زانيجات تنن يعني تشتن اساسي جبو جيانا روجانا تنن بلي جبو في خارجي امد دستي بكن يعني بروي سدمه دستو كار بكن كوام دكاربن هنكي روشا روجانال بودري پیش كذا بله از گیشتم خالت ببورینا دمات مبترد بداویته و گلک هیوی جوات تینا کرن به هیوی سرکفتن مبرز فوزی دل بر اندام کمیته ریوبر آناوان دا یاسا کوش برلین لگل مبو گلک سپاس بله تماشاوان هجا داویه دا ام هرن سرنوچه لتلابیا ده هیزن کردی ایریشک داعش تک برین و لگندواری حسک کشتن نودو یک چتین داعشه لقامش لگرتنا خورتان بولشگریه نچار بردوام و سرکرده که یکتی دبیجه آرمانجا پیاده نه پاراستنا روج آوایه او بر پرسن لهمبر والابونا حریمین کردی. دمستورا پلانک جسه قناغان بو کریزا سوری آماده کریه و 1500 کوچبر گیشتن آلمانیا بهتری وان سورینه. بوی اوایی هم گیشتن داویه بولتنا ایرو حتی بولتنا سبا هر شاد و بختوار